Habireho kurebera okutangara omu kyaro kya Kyabakendo omu gombora ya Bugambe omu district ya Kikube ubwo abaziiki baziibire abebembezi baba barimu omunyeshengyero wa Buhabuzi East Stephen Itaza hamwe n'omunyeshengyero-kazi Flora Natumanya okugambira aha rufu rw'okuziika omuteezi w'ebishana Augustine Turyamureba owitirwe omu rutaro rw'itaka ry'omurumuna. President Arugari aita muntu wa hansi aliyetekeleza mitendo kutumu kandi abakuru ba government buli president waija tibenga tubaze bena ni baswekereza abantu kandi abantu babahamba ni babanyaga bati mape tukiri urabo takuforo kwa chama ni rukamu urabo takuforo kwa chama ni rukamu Max Omuto omu mu baziiki nagira ngu bamwe mu rubakuru omu gavumenti bakahinduka abanyaje b'amataka kandi abebembezi baremerwa okubigambira President Museveni. Omuntu akwija naye yambisa abatahi bawe abatahi b'itaka lyawe natunga abantu nk'ababiri rundi basatu bakumusagika nibeeta eitaka eryo lyabu ogwo omukulu natandikira naija nataho omukyalo namara kutaho omukyalo natigomya abantu nahamba eitaka n'ebintu byabo nakiyora natwala eitaka eryo hatariho hamugambiro. Ogu nashobora nagira ngo kwitwa kwa Augustine Turyamureba kuri muno muntu muhango riyo nainegeza omurro omu butikirizana obwabarkireho mu bana ba Kanaburenge Evaristo. Hata mu gavumenti hari abantu bakubasindikiriza gukora ekitakozereki ekitayikire. Omugenzi Turyamureba akafeera hirwaro rya Edipo mu rurembo rwa Hoima bwa nyuma yo kutematemwa abantu abatahirira itaka ry'omurumuna James Ngabirano ahizoba ryo rwakana omu kiro. Batandika kumutera batero leo kuluga ejo tinachenali nkozerero tinachenali nokulya nalirereti nako twala memories okujuka memories Augustine zona zatkolere nga ba photographer tumirwe muno abo abakozere kintu kyecho kuwerekereza ogumezi w'omugezi wa Augustine. Omunyadino ebembiremu okuziika jumirirwe kyakozirwe nubwo kushaba abantu okwesiga kandi bakejunisa ebitongore by'ebiragiro. Bagezere mu irwaro kujanja n'imito ebiragiro birwaro kuremezi baro koti zirotereko bagende mu koti ebitu gende mu koti kusubira kuraki kuterekera amina niko ebitu birwate harurungi amina. Abantu bashatu nubo bakomerwa habwe ekikorwa kyakozirwe amakuru aga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto.